2024 2024 hizara rano amy citerne. 2024 mizara rano amy citerne. Aza la capitale de Madagascar en plus. Aza lay fa trop kosa aloha. Nareo moa miteny hoe manakena foana e, mitsikera foana e, za manakena. Na olo mona sy marenina zao raha nga tsy teraka hay teny amy 2024 hijara rano amy citerne. Mbo tsy nahita raha nanaka an'ity ndraiky e. Aza lahy 2024 mizara rano amy citerne. Grave le fandrosoantsika Madagasikara, tena spesialy le fandrosoan'ny Madagasikara. Tena mihe tegna fa mihe sady sorena mieritseritsy anazy. Ailiky amin'ny hafa io fa tamy fitondrana hatramizay tsy nijeran'io fa antitra loatra. Nareo aloha zao ro eo, nareo ro hita sady nareo nilokaloka hoe ao anatin'ny fotoana fohy de mandroso Madagasikara iny 400 mégawatt aza telo volana sa ino. Aya valina ay 400 mégawatt jirina koa miaraky labougie ro iainan'olo amy 400 mégawatt nampanantenay anatin'ny telo volana sa efa bolana. Tena nareo ro eo, nareo ro nampanantena hisovana fotoana fohy, fampandrosoana fa hay zay hoe fa tamy tao ino nahaizan'izay hoe fa simba aby fantsonareo. Nagnino tsy io natao prioritaire vo tonga tamy fitondrana tao nareo. Nanino tsy natao prioritaire? Téléphérique ro nafinafonareo natao, vola lany amy téléphérique eo vala nanovany na fantsona era Madagasikara tsy nivita ova iaby. Fa nareo mihitsy ro tsy manao prioritaire lay fiainam-bahoaky ny tena marina. Volany lany amy téléphérique 150 millions dollars, $150 ou euro, je sais pas. Na fantsona era Madagasikara voaovany zany aby. Fa téléphérique ro namay anareo satria tsy misy dikany aminareo lay fiainam-bahoaky andavanandro. Tsy asanareo loha fa miaina amy délestage iny fa tratsy ny vanginareo amy 400 mégawatt tsy hita jusque ananiky zao. Mbo mihina amy fatiny koa vahoaka amy tsy fisian-drano. Angoaia. Chapeau.